Pemirsa juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, nugesang indik pemargin rarangan mudik lebaran ngawit tanggal 6 kantos 17 Mei, kap tiang krama anut ring pemargin nyani. Sandukan aparat gabungan sampun nyiageyang pos penyekatan ring samian wates daerah. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito mausang, samian wewidangan wates antar daerah sampun kejaga aparat kepolisian, kesarengin pemerintah daerah, miwah kewantu oleh krama. Kebijakan inucap pina ke usaha nyayubin saking pemerintah majeng krama, mangden enten keni panglalah COVID-19. Dane taler ngelingang, pet pradi krama kantun kepanggih nerobos pintu penyekatan, sane kasiagayang aparat kepolisian medue hak, antuk nguduhang krama punike mualik budal. Tios pewatesan majeng para pemudik, pemerintah melarapan surat edaran Menteri Dalam Negeri, indik larangan buka puasa kesarengin bulan Ramadan, miwah open house, parikrama halal bihalal, nepet ring hari raya Idul Fitri siu samas petang dasa kali hijriah, ring warsa kali tali selikur. Edaran puniki keaptiang side ketelebang besik jajaran pemerintah daerah selami masan lebaran Idul Fitri. Dani mepengabti majang para kepala daerah, gubernur, wali kota, miwah bupati, antuk ngelanturang rarangan indik parikrama buka puasa bersama, yening kemargiang nyarengin langkungan antuk limang diri. Para kepala daerah taler patut nguduhang majang ASN daerah, mangden enten ngelaksanayang halal bihalal hari raya Idul Fitri. Asapunike taler krama kaelingang malih yening ring pemargin pangubaktian ring bulan Ramadan, miwah solat Id, mangde anut ring surat edaran Menteri Agama nomor 3 warsa kali tali selikur. Melarapan edaran inucap krama mangde urati indik sonasi wilayah genah ipun meneng tatkala ngemargiang ibadah Ramadan miwah Idul Fitri. Majang krama sane meneng ring wewidangan zona merah miwah oranye, pangubaktian mangde klaksanayang ring jero. Raris sane meneng ring zona kuning miwah hijau, pangubaktian mangdek laksanayang ring masjid antuk starte nganutin protokol kesehatan. Ring pemargin halal bihalal, mesadu arep mangdek kautamayang majang keluarga inti. Dia Dewi Bali Pos nguningayang.